Damsugujotana Swrangchati ni Kokborok Koktwma angna lagi tonga Pinki Debbarma tini ni Kokborok Koktwma rokha Maya keribu phani yagono thina nangja khabu sakhorakni sakni bosanono katni lathabai boi botharka bupha patimung patikha gonda teisa bokhaske ni bising khobja ulta chorai ADC village ni buru settlement ni kanatka parawo Asarinai buphabano bumang buthar khibjaka srai busha khorongnai kisane bagi yoka bihitei tei khoroksha busha patimung gonda sara bukhasani bising khobjak ulta chorai ADC village buru resettlement kannotka para amchayo cha salni fungo belekino kha khamjanai patimung patiwi thanga noknu khungni walaimungni kise kiringo bufa MS Lal chuna muwa umor thamchi dok puila bihi Ramta rung buru umur thamchi nuino butoka buthrane baga chatoka phiaba khari yoka bihingno gana wo maya angai bihingno yago maya angai bsa khotome saka wo choproka card by buka bumang busa khornunya buthari khibka thinai busarok angka irihika khakhomti molchoi umur chitam te khoroksa paris maiha umur 4 te khoroksa busa hangake bumang logi kharman by yoka mung lal piang ma muya ha umur cuko oba hage patin ma bai amcha kiti no kha khamaja musa thija dei buma ka ko ngani chengkha yaglo bothanai bufano romui gonna sora thana otalangai thanga patima Koktwma mone patima thaya phasho pekya gonna tisha bakhakse HDPU Shogot chakma tei phasho pekya thane ushi osim sarkar police opatimono tuye nacher mongo onkarka forensic team patima thayok phai nacher ka opatimono tuye thijangnai busharoni buma tamsaka khainai di chinimang piluwo angbo khai thangmi angno buni ye kurmuti rupre khe ang khai thangmi aim saibai ning besadi bung tuma MS Lal chanoma ha MS Lal chanoma ning bung ke romtarong abar khe gona bo parani bung ke ro kanang ta para পঞ্চাই ke ulta sura toma gota nang mi sagade ale moha pa chule ma salai mo hukroi ale ti khauye chomokar khe se ti ho sa tong jawo mia sa ha mia khi sa ha ti khau sa ya fu tang to ma bo fu na he lai din nai se एमने नुगो वाले में रोल करी नाम ले bung se ti ni ho ha ra nung de tong ha ho ha ka ya sti de nung ye phe phe ha phe khai jawo के मिया खियो नंग ले करी मिया हरो ना mia horo no kroi chungma se chulayo chungma sa boi chu tongo ni salake ai chla khe thoi kuthuyo parago ro parak thoi thang ke obo buthal muke pai hu phai buthal mi gori gon tale samaya ta upaya no tak pangyo first year tuma hini sami sala no lang ta khe te mi mami pen pu tai kariya inke nai ra di bi nim sa har pe se sno ha bo khong to khe te kuna hi bo har pe khu phe to khe bas ko pai su ni to na ni ya ke sa na ko angara phe se ha su khang no gon na se ha na ko ai sa ke ai sang no gon na se phe ke sa yu bo thoi ni ma ba ka pa gon na ro le ta se di ka ma ke kau su na ke sung di he su ma yang ara phe se inke ang yo bu khai ha ya bu khai ke ba ka kha bai bu le na khang ke ba ka bo da phu to ngo bol bang ma to ska de abar ke kurmu pro so khai ke ang no bu khai ne sa ta le yang khai thami bore ke bu thai kha ne sa ma ya khur ja ya no no se tai de ha dai thai de ha bu lang sa ma ya khai thang mong bo ni ni sarai kai busuka ru thang ka mo ru ke ha la ke no ke tabok thine ke tuma la ke ha bro ke ha plis me ha ke trai risika ke bro सुबह सुबह बसरो का risika ke kum sam phatum 13 বছর abo kla ke borsi brika toita borsi brika ka ya khubo december so ka kane ha borsi अब के जतन कुसुना त्रे माहा होगरा का अब दे bo khang khai pai thang ye khai ru mi bung no ke phong tham phong bri bo ke bung ke khai tham बिनि मुखे तुमा lal pian mu ya लाल पे में ना बके बुसु बसरो का bung ke borsi chai borsi sku ka toi toi आगे december tal so ka mu borsi sku ka na आगे रोबो दबा के बुलाय bu ta phong khru mara nai me yu bung bu mong khru mum lam ai khru opla to mo anga ke bua ke khai thang mu khai yang khang mu bro te bo di khung pi nai ha bo no si khai thang ang no khai grau bung bung bu ke ku kru kam le bung le bu ya phe ku so bu nai
ane sunarum sa kangalim sa ane bori ane bolphoma honai muiphoma lanai toi phoma kauna ane toi katip longwa se te khoma nuai toi poi muk toi tong proi habarumi insan mulit ma ms lal sanowa ane bungna laro mui thangne toi MS phasi se ms lal sanoma ms lat soma insan mu nim sainimu Kunjoboni hapangni seboklai retire ingjarokni tongthai nok berai naikha tibra hastini hastapha indosana reddy nalu haste habagni seboklai retire ingjak rokni tongra thai berai naikha hastefa indosana reddy nalu borok jotono haste habagni seboklai retirement ingjak tei jotono manbayo pension borokno nainai krei kebo borokni khani kok khana krei kebo niba thai nok segei buma bufano kelangai thangbaikha keboniba basa jek phadaro tongbayu keboba buma bufano yakari kelangbayu abo hai bororokni samo tongna bagai haste hapang hoda hamkrai hodareng tang bedek kunjobono borokni bagai tongthai ni bagai kaisa home kyogoi remani aboni mungno angkha asroy Tripura hastini kereng thai rokni kebangma haba paijak retirement angjak rok buma bufa besabuti bai reklaijaknai rokno oro toni jago 4 salo kunjoboni asroy home berenika hastefa introshina retinalo beranai mumbai baksa aro tongnai rokbai malai koklam saka hastefa introshina retinalo keboba khadomani kok saikhna rakha keboba khanangmani kok saikhna rakha ahomo tongnai haba paijak khoroksa saikhna rakha bini besa khorok tham tongo thai segei narak laija bono naini krei kebo bushabutei tongoi suduse bushabutei krei hege ma tongoi tongjakhabo haini bagai bushabutei no या करई बुसाबुती बे हसल ओ होमोमा तंगफाइजाखा मिलना चाहते हैं मिलना है तो सीनियर सिटीजन्स हाउ बेस्ट वी कैन उनका एक्सपीरियंस ये सोचने का है। मैं इसीलिए उन लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले आपका अनुभव जो है पेपर में रख सकते हैं, ब्लॉग में लिख सकते हैं। वैसे ही ओल्ड एज पीपल का जो ये प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप बार बार बाकी लोगों को लेके आके उनसे लिख सकते हैं। जैसा अभी बहुत से ये साइबर क्राइम में कैसे कैसे बूढ़े आदमियों को अलग अलग किस्म के धमकी देखते हुए, वैसे ही हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, हेल्थ के इसमें पहले एजुकेट करने का ज़रूरत है। तो कोई रिटायर्ड डॉक्टर्स है, कोई सोशल वर्क करने वाले हैं, उनको भी लेके आके ये कर सकते हैं। वैसे उनके लिए उनका बर्थडेज वो कर सकते हैं, बाकी के सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और प्रोडक्शन वाइज भी देख सकते हैं, क्योंकि खाली है तो वो हेल्थ प्रॉब्लम होता है। तो लेडीज़ है, स्टिचिंग का है या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का है, ऐसे काम करते हुए उन्हों खुद बिजी होते हुए उनके हेल्थ ठीक रख सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य था, इसलिए इधर आए हैं। बहुत अच्छा लगा है, नहीं दिखा है, अभी बाकी के देख रहा हूँ। Dini 4 sala New Delhi ni Major Dhyanchand's National Stadium ma Tripura Global Pineapple Festival 2026 ni panraklaijakha 4 salo kotal Dillio tongma Major Dhyanchand's National Stadium Tripura Global Pineapple Festival 2026 songjakha naito panda khlai aro manjagaikha Tripura Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Saha manjagaikha Proti Montri Dr. Sukanto Mujumdar Tripura Haste Hapangni Hukbar Montri Ratan Lal Nath khoboi juda juda adongro. At the outset, I take this pride to read the message of Sri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, for the occasion of Tripura Global Pineapple Festival 2026. Yesterday night I received his message. Just let me allow to read out his message. It is heartwarming to learn about the inauguration of the Tripura Global Pineapple Festival 2026 in New Delhi.
I congratulate the government of Tripura, the Ministry of Development of Northeastern region, and all those associated with this thoughtful initiative to showcase Tripura's renowned queen pineapple to a wider audience. Blessed with nature's abundance, Tripura is known for its horticulture produce. The queen pineapple, with its distinctive aroma and sweetness arising from the state's unique natural condition, is a source of pride for the people of Tripura. The grant of the GI tag to this exceptional product was an important recognition of Tripura's rich agricultural heritage. It is laudable that this festival brings together farmers, entrepreneurs, exporters, researchers, industry leaders, and policy makers on a common platform. Such collaborations will help strengthen value chains, expand access to new markets, encourage innovation, and create greater opportunities for our farmers. I am confident that these efforts will improve livelihoods and establish Tripura as a leading global source of premium pineapples. Over the last 12 years, we have worked with the vision of Act East, Act First, and Act First for the development of Northeast. We have endeavored to unlock the region's immense potential by building on its natural and cultural strength so that they become engines of prosperity for its people. I have always been deeply touched by the warmth and affection of the people of Tripura. It is a privilege to work for their welfare. Initiatives such as this festival reflect our commitment to ensuring that the unique strengths of the Northeast become an integral part of India's growth story. I am confident that the Tripura Global Pineapple Festival will enhance the international recognition of queen pineapples, open new avenues for trade, investments, and contributes to the prosperity of the farmers of Tripura. With the divine blessings of Mata Tripura Sundari, may the people of Tripura continue to progress on the path of peace, prosperity, and development. I am confident that Viksit Tripura will play an important role in the journey towards Viksit Bharat. Sri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India. Since the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has assumed office, Tripura endured with enormous success in agri and allied sectors, mostly because of Act East policy in the central government. On behalf of Tripura people, I would like to express my sincere gratitude and special thanks to Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, and also for his kind words and message on today's program. Dini Jashalo Agutala Natural Kolaketra Tripura State Cooperative Bank Limited ni February Tham Annual General Meeting Shongsajakha Pandawa Manjakha Rangmonti Pranajit Singhoraite Monti Shuklacharan Nuatia Sarchalo Agartalani Nozrul Kola Khetrawa Tripura State Cooperative Bank Limited ni February Chitham Annual General Meeting Khlaijakha Aro Manjakika Rang Mantri Pranjit Singhorai Tongologyo Mantri Shuklacharan Nuatia Bank ni Chairman Nagadiraj Dotto Managing Director Bojan Chandra Rai Rangtang Bedini Secretary Taposh Rai Nabat ni General Manager Tonosri Bhattacharya Khoboi Jidalda Adangra Chasalo Faimansanai Narwai Rogni Majak Mumbai Chatikathar Musungmani Bishingti Panda Cheng Shabai Jakha Yagula 2025-26 Rang Bishini Katal Bijab Kari Jakha Oshala Rang Mantri Pranjit Singhorai Baton Tipo Bikram Nagara Bank ni Katal ATM Counter Fiogirokha Ababai Baksa Mantri Shuklachara Nuatia Bank ni Katal Mobile App
Piogui Rukha Tei Begni Chairman Nagadiras Dotto 2025-26 Rang Bishini Jidda Shamabutang Roknoti Kokna Rukha 2025-26 Rang Bishiwa Bank 74 crore 8 lakh Rangni Munafa Klaika Eba Profit Klaika Banko Shamung Tangnai Rokni Jarino Okabangma Profit Maniman Kahni Shamung Tangnai Rokni Shamung no Nugui Kakahamia Farka Bank ni Chairman Nagadiras Dotto সহকার সে সমৃদ্ধি সমবায় দপ্তরের যে আন্দোলনের সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করে কৃষকদেরকে যুক্ত করে আজকে আমাদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা নিতে হবে। আমরা সবাই জানি যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকে দেশের আমাদের অর্থনীতি আমাদের মাননীয় উদ্বোধক রয়েছেন, ওনার মাধ্যমে আমরা শুনব যে দেশের অর্থনীতি কোন পরিস্থিতিতে রয়েছে, রাজ্যের অর্থনীতি কোন পর্যায়ে রয়েছে। আপনারা জানেন যে আমাদের দেশের অর্থনীতি আজকে সারা বিশ্বের মধ্যে প্রায় ৪র্থ স্থানে পৌঁছে গেছে। সেই ৪র্থ স্থানে পৌঁছে যাওয়া দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সেটা আমাদের ত্রিপুরাও এবং সমবায় দপ্তরেও একটা ভূমিকা রয়েছে। বিকশিত ভারত নির্মাণ করার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সমবায় দপ্তরের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে এবং এই দপ্তরের যিনি ভারত সরকারের সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী অমিত শাহজি রয়েছে, আপনারা জানেন আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচাইতে অর্থনীতি, সামাজিক, রাজনীতিগতভাবে এবং আরো ব্রাঞ্চেস ইনক্রিজ হবে। তাহলে আমাদের নিজস্ব যে একটা বিশ্বাস, কনফিডেন্স, আমরা সবাই এই ব্রাঞ্চের যারা এমপ্লয় আজকে এই অনুষ্ঠানের পরে আমরা সেটা ডিসাইড করব জেনারেল 2025 to 2026 bishiwa madhyamik te kuchuk madhyamiga first stage second division markai pass ungnai rokna Chandipur Vidhan Sabha Kendra ni Sri Rampur Vivekananda Hall naga pandani bisingtei boromya pharjakha Chandipur BJP Mondol ni lo achimung bai pandana chang shawarekha hoda hamklai te dingtang bedek ni monti tinkurai Chandipur madhyamik kuchuk madhyamik amjakmugo kaham number mani pasangnai rangstrangnai rokna boromya pharjakha 2025-26 rang bishiwa madhyamik te kuchuk madhyamik amjakmugo first second ngai rangstrangnai rokna borom yafarka Chandipur Vidhan Sabha ni Sri Rampur Vivekananda Hall Chandipur BJP Mondol ni Jobo Morcha ni luaji mungbai borom yafarmuni panda sangsajakha jengshir nyangi manjalikha hoda hamkrai hoda rangtang bedek ni montri tingkurai logyo tongo Chandipur Jobo Morcha ni kasko Bablo Dev পঞ্চায়েত সমিতিনি চেয়ারম্যান সম্পা দাস পাল বিজেপি অনুগতি হাঙ্কর কাসকো বিমল কর চণ্ডীপুর মন্ডল কাসকো পিন্টু ঘোষ খবই জুদা জুদা আদং অসল চণ্ডীপুর বিধান সভানি খরক থামরাতে কয়লা শহর বখাসনি খরক রাশা ফার্স্ট সেকেন্ড নাই রংস্রংনাই রগ্ন বরম ইয়াফার জাখা। তারপরে অনেকগুলো স্কুল আজ আমরা দেখি আমাদের বিদ্যাজ্যোতি হয়েছে। এখানে আমাদের শ্রীরামপুর যে স্কুল সেটা বিদ্যাজ্যোতি, আমরা যে দেখি বৈদ্যনাথ মেমোরিয়াল স্কুল সেটা বিদ্যাজ্যোতি হয়েছে, দলুগাঁও স্কুল সেটা বিদ্যাজ্যোতি হয়েছে। অনেকগুলো স্কুল বর্তমানে বিদ্যাজ্যোতি হয়েছে। তো এখানে অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা 12 যারা পাস করেছে তারা বিদ্যাজ্যোতি স্কুল থেকে বেরিয়েছে, কেন অনেকেই বিদ্যাজ্যোতি থেকে বেরিয়েছে। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে, গরিব ছেলেমেয়ে যারা পড়াশোনা করতে পারে না তাদের জন্য কিন্তু অনেকগুলো স্কিম হাতে নেওয়া হয়েছে সরকার। সিএমসার স্কিম আপনারা শুনেছেন। এখানে সিএমসার স্কিম মানে যারা 12 বা 10তে যারা খুব ভালো রেজাল্ট করছে, যারা এরকম 100 জন ছাত্রছাত্রী যারা টপার 100 জন, তাদেরকে 5,000 টাকা মাসে দেওয়া হচ্ছে এবং যারা 10-এ পাস করছে তাদেরকে 11-12 করার জন্য 5,000 টাকা প্রতি মাসে দেওয়া হচ্ছে, তারা যেন তাদের 12 পর্যন্ত করতে পারে। আবার 12-এ যারা পাস করছে তাদেরকেও 100 জনকে এরকম 5,000 টাকা প্রতি মাসে দেওয়া হচ্ছে, তারা যেন কলেজ
थानाय सालनि सिगां रामनगरनि 4 नम्बर आमचायाव कायसा फ्लेटआव किरिमा सिसा ब्लास अंमाबाय सुब्रजित चौधुरी मुंगै खरकसा लांमा चौखा दिनै चारसाला लांमा चौनायनि नखंगो थांगै नायखा हास्तानि एक्स-CM मानिक सरकार लाइथानाय सालनि सिगांगो रामनगर 4 नम्बर आमचायाव गोरोंसा फ्लेटआव आचुमसा किरिमा सिंसा हर बासाबै ब्लास्टिंमानि कक्तमा ब्लास्टिंमानि जारै बसारक खामै सागदुखु मानमानि सुब्रजित चौधुरी यागुलो बनो जिबि साखामनगो तुबै फाइजाखा जिबि साखामनगोनो पाइथाकनि लांमा साचोखा सुब्रजित चौधुरी तिनि चारसालो बिनि नुखुंगो Koktwma khnakeno bihik buma nogni borok bai thagai malaikha hastini kacha mantri okra manik sarkar logyo tongo CPIM ni juda juda adongro je thayo blasting kha a thai berainai kha kacha mantri okra manik sarkar যাদের দরজাটা খোলা তারা কিছু বন্ধ করে যেসব দরজা বন্ধ আছে উড়ে গেছে যেসব দরজা খোলা আছে খুলে গেছে আমাদের দরজাটা খোলা আছে Dini Charshala 17 Gulagati constituency ni bising khobjak Debbarma amchaini hall nogo phainai biskangni tang botang rokno tui kaisa kokcha panda khlaijakha pandaw manjakha MLA Manav Debbarma Dini Charshala 17 Gulagati assembly constituency by khobjak Debbarma para hall nogo biskangni tang botang no tui kokcha panda khlaijakha pandaw manjakha MLA Manav Debbarma Kucham MDC Umar Shankar Debbarma YTF District Journal Chairman Rakesh Debbarma YTF President Bablu Debbarma Block President Juton Debbarma Kucham President Amrit Debbarma TWF Central Secretary Mala Debbarma te adongro sini Gulagati assembly not the protect chairman monetary committee TWF YTF Debbarma tai kabangma sini climate level of this inda koksa panda khaike sini committee hall kunchago ke busangi election bisi abonoti ro koksa laika ke busango sini songotono bahikromi tanglai sini je thancha tongmani o thanchana teba karakai moharaja bake loganai tini sini koksa laika jotona tini thik tongo sing thana tongo bubagano teba phan kara khainai sini dabe ma sak sing buang lo ne sing tini jotona koksa bai oro sing koksa laika kha khayo sing ka thana to sing diman obo tai hajar drak sin diman moharane je emanu mane abu mukhan ga abon sin tini oro meeting asule khambai nahabung abono sin tini misi election musang phainai biski election sini thanto hoino sini abote teb kam result khai pungai sini morasni warriors Puila no khulum kano rok jatana no chini o mohana mediclinic go bo doctor phayo nai phai rong tini chawano chini uro phayo
চাইল্ড স্পেশালিস্ট ডক্টর, ENT স্পেশালিস্ট ডক্টর, জেনারেল সার্জন ডক্টর, গাইনোকোলজিস্ট ডক্টর, নিউরোসাইকিয়াট্রিক ডক্টর, জেনারেল মেডিসিন ডক্টর, tei pain relieving doctor rok bo phai nai phayo hingke norok dakte dakte leja karoi chini mohana mediclinic of phayoi naijak phaimano tei chirai rok lumkha kuchukha saimia rok ungkha amoni bagabo norok naijak phaimano tei norok je kono operation khaina musungkha kidney o pathor ungkha dolbadar pathor ungkha amoni bagabo norok naijak phaimano tei chini okra sakra horo thumaya saimia nungmaya sori ayukmayu kosto ungjago amoni bagabo norok doctor be phayoi kurungoi kahamke naijak thangmano belaino doctor kaham tei chini buri rok je kono problem ungkha samasya ungkha buri ni doctor be phayoi norok kurungoi naijak thangmano ungka amon sanamun sunga ang o kokduk number buri jak tongo o kokduk number norok booking khayoi online tui ticket khayoi mung chuyoi naijak phaimano ang asmo sanamun sungo chini mohana mediclinic of phayoi dake dakti phayoi naijak phaibaidi amsungna datnuna hambai। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Tabok Agotla wono national level ni rengmari nadi India ni top edtech platform physics wala Kataljor ni educational center tabok phakya Agotla wono tabok no pula Tripura ni rengsengnai rok JEE te NEET amjongni bagai fatar hasewo thangya karai Tripura hasewo no national level ni batalai machinai physics wala Agotla bidapito Australian doctor engineer engna musongma imang nuk thaniwo rengkreng phngnai rok bai chubamo lam phnukjak mung kok biti te joto shimung rok ni phiyongmung manai physics wala Agotla BJP bahaike kubnislai juda orotongo strong institutional experience gana expert teacher tongo shalo damsar special doubt resolution rejago jesa jarawo phano revision ni bagai record video lecture na shep tongo katal jorani technology gana educational infrastructure te smart classroom regular testing result analysis te competitive environment national level exam ni jugali mungo well organized krungshauno joto institutional tongkhor mano physics
wala Agartala Bidapid by Kerengdi Tirupani Ustrondo National Lebini Coaching Center by Baksha Kaham Srungmungte Batalemung Jugali Manai Admission Chengishi Rezaka Class Dakti no Chengnai Baksa Base Pungushi Pakha Hage Kerengdi Physics wala Agartala Bidapid by Nikuma Physics wala Agartala Bidapid Nagarjala Bus Stand Bordwali Agartala Tripura Pin code 799003 Contact number 9311023818 Shape your future with technology at NALED Agartala. Under NALED, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026-27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility, and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822 459. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Class 10-12 pioneer ni ba owe kya Koktwma kaham. Dyna Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students ni ba owe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBAC, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee nibawi hinke na 199 mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats moha limited and boye dai free na bo number of contact khedi tre admission la rodi. Dini bagi Kokborok Koktwma suna olni Koktwma na shamana bangi chayakari nai tong Swrangchati.